Amasang ka channel lo thin tu tin zawai cholom thu ka soya dan kalasum chet vel na thubuaya BTS din tu bangsi hyok man phalna arrest warrant prosecutor hena adil Seoul Metropolitan Police Agency Noya Financial Crimes Division Chhan Seoul Southern District Prosecutor's Office nena Capital Markets Act bot siat na kay Noya dan anga BTS din tu bangsi hyok man phalna arrest warrant adila bangsi huk ai ote chuan he in puna a hian dan bot siat na a umlo thu le dan anga engkim kalpuyani baka he thu bai chuina a po bangsi huk hian thunei tu te a tho pui that thu an soi thungani Seoul Metropolitan Police Agency Noya Financial Crimes Division chuan bangsi huk din le enkol Big Hit Entertainment ti Asia Chin Hype Company a share shalani dana kumsang ni som pakwa ami puinol pui ne na share shal chwa initial public offering akal kalpui ani lo tur thu investor ten ne na ashil nu a investor ten mantlom zo ka private equity fund ne na an share an shal nu a mi puinol pui ne na share shal chwa initial public offering kalpui ani chunzom dan le investor ten mantlom zo ka share an lo shal to na private equity fund ne na inzom na neya pu na thubuaya bangsi hyok hi za som thum hlep neya le hemi atanga Korean won tluk le ding on za som kwa US dollar magtadwai za som hi pakovel manchang eya pu ania he thubuaya hian kumnga lai thu zo fia ani to ba ka ni kumachang khan rampo na jin chwa khapsak mek ania Seoul Southern District Prosecutor's Office chuan haipa bangsi hyok share nei zat Korean won tluk le ding on za som nga paru point pariat US dollar magtadwai za som pariat vel chu alo shen sak to ani Capital Markets Act Noya Korean won tluk le ding on nga chin ti ching pen na thubuai hi kumnga atanga dam chung thlenga lung intang tura shem thei ani awangin he thubuai hian bangsi huk hi thiam lo chantir ani chuan a shem na an hle turangai ani chanchin 30 top nan chanchin langsar zwarte